rešim jednu glupost. Voda se ponaša kao diuretik. I da se razumemo odmah, voda naravno ima svoje benefite, tečnost ima svoje benefite, sve stoji, ali pijem 3-4 litre vode na dan, na silu, treba da se pije voda i tako dalje, sve pada u vodu ukoliko se nalivate tom vodom na silu, zato što vaše telo u tom slučaju jedini benefit ima da idete više puta u WC. Što više vode pijete, više puta idete u WC, više tečnosti iz vašeg organizma izbacujete, da bude stvar još gora, vi maltene ispirate svoje minerale. Kako ovo da rešite? Našem telu su potrebni minerali, natrium, kalijum, odnosno elektroliti. Bukvalno da bi imali manji umor, manje zamora, da bi se bolje osjećali, više energije, manje krčeva, manje glavobolja, apsolutno brdo benefita elektroliti imaju i više će vam značiti da ovo ovako kesicu rastvorite u 0,5 ili u litru vode i da to popijete, nego da popijete 5 litara vode u toku dana na silu. Tako da, elektroliti, pa to.